Thank you, Father. Dakalata mangururnong ka na kami. Mabayan ti Holy Spirit, iti puso mi. Sikatin ng ibaon, no apay nga da kami, nga nag-worship. Da kami, nga nangipaay karidi daton mikin ka. Kan kasama tinan, nga mang-receive karagitoy nga saom. So ituloy mo, Lord, at ang i-reveal, dagitoy nga kinapun about the future, tapno, mairidi kami. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Pinapalabas, naadal tayo, naging duma, nga paset, na jay after the rapture, can, jay second coming. Amen? So, tuloy tayo dihay. So, mapan tayo jay Revelation, Book of Revelation. Okay. So, nakita tayo dito, 7 trumpets, 7 seals. Chapter 6, so tinangrugyan day 7 seals. Pero hanpay nga naibuhos, number 7, hanpay nga na-pour out in mayon the rapture. So makita yu dyan. Chapter 7, na rapturen dagi dyan, han nga mabilang na tao. Okay? Intuloy tayo diay, nakita tayo, the 7 trumpets. Amen. So, ada dito iti 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls of God's wrath. So, makita yun dyan, iti mangyari after the rapture. Grabe. Kabutbutang, kadagidjay, mabati. Sumapan tayo ijay chapter 12. Iti Revelation. Okay. Ito'y mat. So, ada ti duwa nga lakayat kumanan nga inayon jay nga ti purpose ti God's wrath para kadagijay kakampi ni Antichrist. I repeat, ti God's wrath, ti dosaan na wano, ti parigata na, jay kakampi ni Antichrist. Jay damarkada nga 666. Kat ti parigatan mat ni Antichrist, dagijay believer nga nabati. Israel, kaadwan, ken sumagmamanu nga Gentile. So makita yung ti destroyen ni Antichrist dagijay awan mo't markada nga 666. Nga damot tatakda kini Apo Diyos. Ti destroyen mo't ni Apo Diyos diyan na markaan ti 666. So God's wrath diay. Amen. So nga conforme man ti ayan ti kway jay, grabe ti mangyari after the rapture. So nga na kayo nga umumay, kailangan nga maawatan niyo, nga ma-rapture kayo. Kailangan niyo ti ma-rapture. Magayo di kabayo, kailangan nga ma-rapture tayo. Sino ti ma-rapture? Jay bride of Christ, asawa ni Kristo, nakirelasyon ka ni Kristo, born again, napno ti Holy Spirit, amen, nagbiag ka ni Jesus.
till the end. Amen. Okay? So, dajay till life. Tayo. Marapture. So, mabantayo chapter 12. Mabantayo ijay NLT. Sige, basa. Verse 1. Anya tinakita yun dyan, may sanga babae nga masikog. Ken, nandani aganak. Ket adamati dragon. Bueno dragon, ti ipit-picture na ti dragon ni Satanas. Amen. So, makita nyo tayo, dragon tibado yun. Baka da dragon tibado yun. Jebalbalay yun. Ijay negosyo yun. Ti dragon, ket, red dragon pa na to eh. With 7 heads and 10 horns. Ano tingkat na sa mga yan? Dati crown na. Okay, tuloy. Verse 4. Okay. Nyating kasana the dragon in may kasana the stars in bawat na reday ipos na kat natin to 1/3 the stars may sakay na sa walay 1/3 the angel. Oh, what are they? 1/3 the angel of the heaven tinakagwa ni Satan. Okay. Kati purpose ka, kanun na dayay, i-anak kay babae. Okay. So kita nyo, i-purpose, ti dragon, the giant. So tuloy, He gave birth to a son who was to rule all nations with an iron rod, and their child was snatched away from the dragon and was lost of the dragon. okay, kita nyo, i-purpose na, kanun na ko na. Bueno, patayo na. Amen? Daday anak jay babae. Ngam, niya tinangyari. Okay. Na-caught up. Na-rapture. Siya lalaki. Kina Apo Diyos. And to His throne. Amen. Na ito'y didamo na ito eh. May istorya na ito eh. Amen. Hanga ni Mary day, kuha ko ng tiraduma. Tiraduma mat ni Mary kano di babae. So, anya nga tati ustong agpaisoy dyan. Ngam ni Jesus nga talaga dadjay, may anak nga mangirule ti earth. Ngayon mununan nga napan ijay, heaven. So, nangyari na to. Jay first. Ngam, na ito'y babae, adu pa iti anak na. Nga daduma. So, nga napan ijay wilderness. Amen. Hallelujah.
Ket may wanan isunat ti 1,260 days. Hallelujah. Pagkatayo mo na dyan, 3.5 years. Okay. So, tapno maawatan nyo na ito eh. Ada dua kayat nga asawen na ito eh. No kay ni Jesus idi, ni Herodes, ti pangkitaam, nga kayat napatayan ni Jesus. Ngam napanda ijay Egypt. Amen. Ngam sino ngay dagito'y daduma, nga anak ti babae. Ada gamin ti babae dito'y, nga inatayo amin, dito'y Bible. Galatia chapter 4. Mawawatan nyo hanga ni Mary di ay. No pa'y ni Mary nang ianak ni Jesus ti lasag, pero tinang ianak nga talaga ti church, tinang bangon ni Sarah nga Jerusalem. Makita yun, daagar ni Sarah, iya Galatia, mawawatan nyo rin. Galatia chapter 4, beginning verse 24. So nga di babae jay, nga nang raise up the church ni Sarah. Amen. Jay new covenant. Dahil tinaununag nga kayat ng asawan. Okay, tuloy. Then, okay. Tinmulong ni Michael. Verse 8. Okay, so naabak na yung heaven. Verse 9. Okay, tanyon. Dragon, serpent, devil, Satan. So, kayo palang agrasurason. Mada dragon, nga bado yung puuran yon. Uray ng ina. Daka kayo ng kuskusan nyo. Okay. So, di ay. Tuloy. Yan, naabak na di heaven, na tinagda dito'y. Verse 10. So naabak, the accuser. Hallelujah. Amen. Sa no naabak, verse 11 and 12. By the blood of Jesus and dahil testimony, ulitak manen, ti testimony dito'y nga nakaabakan ni Satan the message about Christ. Nga itis testimony da, ti panag-ungar na. Tis testimony da, ti panag-ayos ti blood na. Tis testimony da, ti ipapatay na. Hanga di testimony tayo, nga, minsan, awan turturong na. Kat kunam nga naabak ni Satanas. Kat inmay ka lang ditoy, salamat, tanariingak di agsapa. Kat adaak nga nakigimong. Mayat da jay. Ngamhanga da jay testimony nga nang abak kini Satan. The word of their testimony, da jay testimonyo da about Christ. Amen. Okay, tuloy. And
Okay, tuloy, verse 12. Yan. Sukarkaro ti unget na dituyan nga chapter. After the rapture na ito yan. So nga, grabe ti mangyari dito'y earth after the rapture. Sige, basahan tayo pa eh. Oh, kita nyo apan naman ang kinamat ti babae. Hangan ni Mary, ti apan nakamakamaton na ito eh. Amen. Dadjay, ti kamkamatan na dito eh. Dadjay anak ni Sarah nga New Testament Church. Ha? So nga na dadjay babae. Amen. So nga kay karkaro Israelites, ma-persecute na nga talaga. Amen. Tanong ni Mary akat na natayan Amen. Okay, tuloy. Oh, kita nyo? So, dito manan, for a time, times, and half a time. Nyay kanuli yan nga bilang? Half a time. Ha? So, dagijay. Jay woman dito, ulitak manan, nagitoy di anak ni Sarah, nga New Jerusalem. Ay, pakitak man ba siti ay? Baka makon-confuse kayo. Galatia chapter 4. Pero kita yo verse 24. Sige, basa. Anya tayo represent ni Agar? Law. Under the law. Representatar ti duwa nga covenant. Ni Agar under the law. Amen. Tumaawatan niyo. Si may isa. Sige, tuloy. So, slave of the law ni Agar. Amen? Di may sangay. Yan. Wow. Di ay. The new covenant. Amen. Di tinirumwaran ni Jesus. Hanon nga ni Mary, di kamakamatan di dragon. Tawanan ni Mary. Awan mo tanan ni Sarah. Di kamkamatan na, di anak, di new covenant. Amen? Okay, sublyan tayon. Please na ipakitak. Revelation. Okay, so that is chapter 12. So, the shortcut nga istorya ijay, chapter 12, iso ti parigatan ni Antichrist, jay anak ti babae nga remnant. Nga mada ni Apo Diyos, latang at tumulong. Amen. Okay.
So, at least nga naipakita ka na kayo, tuloy yumot nga basahan man. Hallelujah, tatidug unay no sa gaysa. So, chapter 13, tuloy lata ni Satanas. Verse 1. Then I saw a beast rising up out of the sea. It had 7 heads and 10 horns, with 10 crowns on its horns. And every little beast had the wings of Oh, talaga nga blasphemer ni Satan. Verse 2. This beast looked like a leopard, but it had the feet of a bear and the mouth of a lion. And the dragon gave the beast its own power and throne and great authority. Yan. So makita yun, the Antichrist di ay. The dragon, the Satanas. Tuloy. I saw that one of the heads of the beast seemed to be like a dragon, but the fatal bone was steel. The whole world marveled at his miracle and gave allegiance to him. Ano, adamot miracle da. You see, adamot miracle da. Nasugatan ngem na biyag, na agasan. So, ti may sabang deceive. The dragon can the Antichrist, iti last days, adamot miracle da. Anya ti miracle na no, ituloy do chapter 13, mabalinda pagsawen, jay ribulto ni Antichrist. Pakpakitak na gitoy, tapnoy di kasta, da kayong umay, ipapatiyo day ni-receive nga ni Jesus. Anak amang butbutang, ipakpakitak ti talaga mangyari. Taado ti agpatay-patay ti rapture. Ibagbagakon, sa bagay may mayat ti mabati ka ti rapture, tadapay pag-asam. Han kang agpatatak, baka makahabol ka pa'y. Ngam no natayen, kat impyerno gayam ti bapananan, wala na, nasintensya na. Ngam, anyo man ibagbaga, di may mayat kayam. Ibagpakitak lang arudon nga grabe ti mangyari. Di tayong tupay kaya da ito'y mangyari ti agdama. You see, so dito'y ingana nga pilitan dan nga ag-worship dagijay tattao ijay ribulto ni Antichrist. Ken the Antichrist. Okay. Awatan nyo. Si kurangan ti kwak no mapanakon 16. Iti Revelation 13. Pantayon 16. Ito iti aramidan danton. See verse 16. Be given a mark on the right hand and on the forehead. Verse 17. Buy or sell anything without that mark, which was either the name of the beast or the number of anything its name. So magita yun. Putulan dan ti madinag agpamarka. Tatapay laeng mabalin palang lumsot tayo. Ngam isuda da ikumparayo ka di baksin. Nga isang kaibagak. Halos parehas na dayta. Ang kamakagatang no awan, ti baksin card mo. Tata, booster. Mapantayo man ng ti booster. Siguro malpas ti booster. Ha? Wala day pakpakanda ijay kwa. Ijay baboy. Grower or finisher. Ingga na agbalindan nga sumbi nga talaga. Tatatatupay. Ha? Makarga-kargaan dan ti chemical. Tulkuhanan nga kain de bagida, nga kain de mainda,
Balinda nga, sumbing ako na ni Nostradamus. Tinadumahan na believe. Karagid dyan nga prophecy ngam ni Nostradamus, scientist. Han nga prophet of God, pero scientist. Inadadal na di mangyari di masakbayan through stars. Nawatan niyo. Now, so, kitaan nyo di vaccine. Medyo kamatsnan. Tatanto pa'y. Bagadang awan trabaho mo no. Mangka nga. Kuwakat awanan, adon na gungun. Di karkarong tenged mo, ti sumungbat. Naawa-awatan niyo. So nga kailangan ti marapture. Di kasadi day deny Jesus. Or, deny mo ni Diyas, agmamarka ka, or, isinami diya tengad mo. Hanga basta-basta na itan. Hallelujah. Ito pa'y handa ka pasaragan diya isimkat. Damdama, agar-arudok ka nga napanin. You see, no pa'y hanga isuti final nga marka di ay, pero beginning. Tikat mo sa wen, trial dadaytan. Tistingan na may control ti lubong. Praise God at pinagbubutos, nakawaya tayo manan. But after election, we don't know. So, anya ti abutan nyo ti biyag. Panunot kayo basit. Anya ba nga ta? Ngagpaiso. Ti kamkamatek iti biyag ko. Nga ti kamkamatem. Basam ti Ecclesiastes, no ti kamkamatem kat material things, kasla kamang kamkamat ti angin. Kat never nga makamatam. Wow. Iso nga no kayat mo ti rumang ay tata, rumang ay ka for the glory of the Lord. Para mapultil mo, jay mission mo, nga nangayaban ken ka ni Apo Diyos. Jay ti kamaten tayo, redeeming that time, for the days are evil. Are you getting something? So, no makita yun na dyan, Sarah ti dragon, niya pa da kanya na, dagit dyan, kings, so nga ado ti makadwa ni Satanas, nga pa'y presidente, leader ti relihiyon, business people, may bagbagak. Amen. So, iti makikita tayo dito'y, ti destroyen ni Apo Diyos the Antichrist. Ti destroyen mat ni Antichrist jay remnant nga nababati nga namati pa lang iti Diyos. Mabantayo jay chapter 16 nga dagusen. Okay. Basa verse 1. O, anya ti karga-karga na, ti 7 balls, God's wrath. Iso nga ti rapture, pre-God's wrath. Pre-God's wrath, tikat ko sa wen, umununo na, ti rapture kaysa di pungtut ti Diyos. Tani, chapter 16 na ito eh. Amen. Tatapa lang hangay pour out unay ni Apo Diyos ti ungot na karatayo because of His grace. Pero after the rapture, i-pour out nan de pungtot na. So haan nga kung kunan ti tao, di bali na anos ni Apo Diyos. Haan nga amuti agungat. Ti God's wrath, pungtot ti Diyos ti Lucano.
So adanton ti pungtut na no na ikasakasaba ti gospel of grace ket saan lata pinati ti hintil o mayton ti God's wrath. Ha? Ala. So nga tatang last days nga pinag-aasawa mapulpil na dyan nga prophecy. Ngam kailangan makita yo hanga da jay ti kamkamaten tayo nga prophecy. No pa'y hanga bawal. Anya ti kamkamaten tayo, marapture tayo. Amen. Ibaga manan, marapture ka. Woohoo! Sige, verse 2. Verse 2, kitaan tayo. Yan. Sino mati mang lakam ditoy? Say adda ti marka ti narungsot nga animal. Ken agwor-worship ije ribultuna. Alayo? Isu nga ti dusaen ti bungtot ti Dios. Say kakadwa ni Antichrist. Ti parigatan met ni Antichrist, ti kakadwa ni Apo Diyos, nga nabati. Ni, slawan tag-amin. Amok ang ninervyos kayo. Sige, verse 3. Ay sus, kasam na ito ay blood of a corpse, bangkay. Di ka nangisit na ito yan. Ket in everything in the sea died. Han nga kasla day first, nga nabasbasa tayo, nga 1/3. Dayto yan, everything. Grabe. Anya? Ket hangag mintis. Ngaro day tayo nga prophecy. Takunan ni Jan, timang nayon, may nayon kanya na tidusa, nga nakasurat ito eh. Timang kisay, makisayan ti karbengana, ijay tree of life. Amen. So now, next. Okay, became blood, and natin nangyari. Okay, tanyon. Sabalin ti pakidayawan ti Diyos. Dito madayawan tayo pour out nan ti judgment. Oh. Wala ta balusin nandiay han nga mang bilbilib. So dito'y makita yung gana nga mapantayo diya Armageddon. Panaybol, gawin na kita. Pungtut ti Diyos. Okay. So mapantayo diya verse 16. 16:16 ti Revelation. Lapsakon di daduma. Okay. So, anya taramidan ng Antichrist and the demonic spirits gathered all the rulers of presidentes and their armies, susoldado na, to a place with the Hebrew name Armageddon. You see, the purpose dagayam na gitoy, nga may isa, amuda nga umay ni Jesus. Isu nga gather da, ijay Armageddon nga place, ta urayan da na agsubli ni Jesus.
makigubat na. Isu nga ada gubat nga talaga. Ngam ti kagubat da ni Jesus. Kenda tayo nga agsublinto. No marapture tayo, si kadwa nang agsubli, si narapture. Hallelujah! So, dayjay ti mangyari. Isu nga, kailangan tayo nga marapture. Amen. Ado teornungan ni Antichrist ito'y. Pero dadaalan ni Jesus isuda. Dadaalan ni Jesus ti Babylonia, dadaalan na nagidyahay nga aramid ni Antichrist the whole world. Sumapan tayo last, verse 19. Ito'y the second coming of Christ. Okay? Okay, nagita tikwa nga mapatayon. Chapter 19, the Revelation. Verse 1. After this, I heard what sounded like a vast crowd in heaven shouting, Praise the Lord, salvation and glory and power belong to our God. sino nagidya? Verse 2. His judgments are true and just. He has banished the great prostitute who held captive. He has avenged her murder. Okay. Verse 3. Praise the Lord, the smoke from the sea ascends forever and ever. Next. Then the 24 elders and the 4 living beings fell down and worshiped God, who was sitting on the throne. They cried out, Amen, praise the Lord. Okay. Talaga nga, ano tayo daydayaw, bukas yan. Amen. Tadayawon natin Diyos, tanagibalasan. Sumabalsunan to, nagidayhaan nga mangpatpati. Tuloy. And from the throne came a voice that said, Praise our God, all his servants, all who fear him, from the least to the greatest. Okay. Sige, diretso. Then I heard again what sounded like a shout of a vast crowd and the roar of a mighty ocean waves, for the rush of heaven. Praise the Lord, for the Lord our God, Almighty reigns. Sige. Let us be glad and rejoice. Let us give honor to him, for the time has come for the wedding feast of the Lamb, and his bride has prepared herself. Kita nyo manan, wedding manan na to'y. Jay rapture in, bagak nga wedding ijay heaven. Ngam dito'y wedding dito'y earth. Tabumabadan. Ngam tifod dito'y dagijay kings. Ipakan na ijay vulture. Sungomay kayon kung nanay ijay vulture. Tanapartidan dagijay. Nga taraon nyo. Kasam? Sige, tuloy. He has been given the finest to purify him into prayer. For the fine linen represents the good deeds of God's holy people. Sino dyan nakabado ti fine linen? God's holy people. Sino nga dagid dyan? Dyan na rapture. So nga nakakawusdan ijay, ready to come back. Amen. Tuloy. And the angel said to me, Write this, blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. And he added, These are true words that come from God. Nagasa ti maimbitaran. Ang kailangan na imbitaran, sa kapay ti may kasar.
Amen. Sige, tuloy. No, don't worship me. I am a servant of God, just like you. Your brothers and sisters who have testified about the faith in Jesus. Worship only God, for the essence of prophecy is to give a clear witness for Jesus. So ang kayo mag-worship ti angel. Ti Diyos lang ti madayaw. Amen? Okay. Baka kita daw may kag-worship kayo. Madida. Tamuda nga ni Apo Diyos lang ti madayaw. Pero ti kwan tayo, day bumaba ditoy. Tuloy. Then I saw heaven open, and a white horse was standing there. Its rider was named Faithful and True, for he judges fairly and wages righteously. I-compare yun na ito yung chapter 6. Na ito yung kabayo, white. Ngam tinakasakay dito ni Jesus. Chapter 6, the Revelation, ada di umay mo lang a white horse. Pero, saan nga ni Jesus? Okay? So, parasan tayo i-check. Revelation chapter 6. Sige. Irugay tayo verse 1. Pag compare nyo lang na ito, medyo anak nga kuwang ti point ko dito ti persecutor ni Antichrist siya damarkada kini Apo Diyos. Ti dusaan mo ti God's wrath siya damarkada kini Antichrist. So nga never nga agpamarka kayo just in case nga danjag marka ken mabati kayon to. Numabati kayo, never kayong agpampamarka. Wala nang salvation ti agpamarka. Okay. So ngay bagayo di anak yu. Tadilakat ada mabati nga maysa. Nga hanyong inyag gamin dito church. Basol yu. Wala. Panunutan nyo kadipiman. Narapture kayo nga parents. Adati anak yung nga nabati. Ayo. Grabe. Dagitati, kaya't ko lang mariing kada kayo. Tanong maminsan ti pamati tayo, nag-iyan tayo the finished work of Christ, healing lang, kinabak lang, joy and peace. Hantayo kitkitan, the power authority tayo, and then hantayo kitkitan, the mangyari the future, may sagsaganaan tayo. Ado ti Christian nga kasjay. Because of worldly things. Pero da tayo kumahanga siya. Chapter 6. Verse 1. Then I heard one of the four living beings say with a voice like thunder, Amen. Sige tuloy. Kita nyo redoy? O white horse, ha? Nakasakay ti white horse. Its rider carried a bow. Ha? Pero awan ti aro na. Hang a bow in arrows. Awan bala na. Amen? So hanga ni Jesus ito Ti purpose na nga umay ditoy earth umay mangparmek. You see? Umay na trabaho ti gubat.
So, dagito iter aramidan da Antichrist tata. Amen. Ngam jay 19, tatay, iso na jay faithful and true. Nga kadwa na jay holy one. God's people. Nga bumaba. Umay lang makilaban niya eh. Pero ti kalabanan na the Antichrist nga nakadispatch dito'y earth. Maalala katikadwa na datayo. Nga nagbado ti white, fine linen. So nga di ay, tsaka nga gibalas kini Satanas. So pa'y itengedam, nga demonyo. Wala tayo spirit ka na eh. Hallelujah. Amen. Dadyay ti kailangan tayo makita nga mangyari in the future. Dadyay ti papapanan ti pamati tayo. Hala nga ditoy tatangag daman. Ada turturungan ti pamati. Ketnuhan tayo nga abuton dihay, mamiss tayo dihay, dadyay pinaka-climax na, dadyay kit diti, na-miss tayo. Iso nga, keep on believing. Amen. Keep on believing. Ijay gospel. Amen. Ituloy mong agbyag kini Jesus. Woo! Hallelujah. Palakpak kini Jesus. Amen. So, sublian tayo diyan 19. Ano kami na tao nga material things. Ti, pagbisbisi anda kag-meditate, anda nga apply ti life of Christ. Mamingsan pa awan dati gimungan. Because of money. Kaya ti bumaknang. Mayat kayat mo di bumaknang kini Jesus. Pero han mo isuksukat ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So, maman tayo dyan. Chapter 19. Tuloy tayo. So, sino na ito'y pay? Nga umay. Faithful and true. Woo! Sige, basa. Sige, verse 11. So makita yo, nga daytoy ni Jesus, nga talaga pa'y nga umay. Amen. Faithful and true tuloy. Then, okay. Sige pa sa tayo i-stop. Ibagak na i-stop tayo. You are a rule in God, and his title was the Word of God. The armies of heaven, dressed in the finest of pure white linen, followed him on white horses. From his mouth came a sharp sword to strike all the nations. Okay, sige. Stop tayo dyan. Sino naganapay nga may isa? Word of God. Ni Jesus siya eh. The Word that became flesh. Dito iti bumabaan na. Ito iti second coming na dito'y earth. Okay? So, the armies of heaven dressed in the finest of pure white linen followed him on white. Pagsakay tayo mat. Amen.
Amom tegsakay. Baka mabutang ka ti kabayo. Ada horse si heaven. Amen. So ada ta trumpet ijay. Ada ki keyboard ijay. Ado instrument ijay nga awan ditoy. Amen. So nga ado ti kabayo ijay. So nga bumaba tayo. Amen. Sige. Tuloy pa. From his mouth came a sharp sword to strike down the nations. He will rule them with the iron rod. He will release the fierce wrath of God. The Almighty might susukay ng kamay-mayas. Oh, gasam. Kasla Diyos. Di jungle Diyos. Kasla di agpuspus. Ti ubas. Ti kastana kadagijay nga kalaban. Ayun. Gaputi pirmi nga pungtut nga dan kanyana no umay. Tandaanan niyo din may didamo na singpet lamb. So nga inlansan da Antichrist. Inlansan da gadi papadi. Inlansan da Pilato. Ngam no second coming na, kaanan nga lamb, king, man nakigubat, pumatay, napnuanan tipungtut no second coming. So nga parasan man ang Antichrist. Kung na naman inlansa tayo, tidamo na ita. Umay man ang ilansa tayo, kukunada. Ngam umay nagaya mon itungudan isunan. Pis ito na isuna kasla ubas. Wow. Karkaro na gaya tao nga sinmurot kini Satan. So grabe ti aramidan ti Dios kadagijay nga saan nga nang believe kini Jesus tatanga panahon. After the rapture, the wrath of God ti mai-pour out dito'y earth. Ken wrath of the devil kadagiti nabati. So nga kunanay dyan, nga nuhaan nga pinaababalaeng ni Apo Diyos, dadjay nga tawen, awanan makasurvive, kadagiti nabati nga napili. Uray Israelan, handan nga kaya. So nga pinaababanay, so nga 7 years lang. Amen. Ngam uray ababa, grabe. Ti daily nga mangyari. So my point is, apa yung ipakpakitak na gito'y, to warn you. Warwarningak na kayo dito'y church. Ang kayo ngagpatay-patay. Tanyaman nga biyag tayo dito'y earth. Saan nga maikumpara? Ijay biyag tayon to nga umay kaya ni Jesus. Youth. Kanang kayo bagbaga. Han kayo nga maalala. Kadagiti kay kayat tilasag dito'y lubong. Tada kayo ti maysa nga target ni Satan amuna to weakness you, but to strength you ni Jesus. So nga hang kayo malala, kanyo kitkitaan ka, nagidiyo mininom kat karkaro no, yung kasjay day na lamis, nga beer no, kwakat, sada, ano ko na naimas kayo malalay dyan. That is temptation of the devil. Tagiday drugs. Tagiday worldliness. Amen. May mayat tiadake ni Jesus.
Hallelujah! So, han ko nga kayat, nga dito'y church, ngayon awat ni Apo Diyos, ngayon talak na kanya. Kasaan ko may prepare, da kayo nga nakapinpintas, nga babalasang, nga may asawa kini Jesus. Kailangan na kayo, ti agbado, ti white linen. The holiness and righteousness of Christ. So nga biliban nyo rin. And by anyong agbunga. Amen? Amen? Okay. So praise God, I believe, nga nakatulong na ito'y para tibiyagyo kat maiprepare. Tumakdaro tayo, hallelujah. Mamingsan pa'y, agwag ti artarkol, ito yung artarkol, revelation para ti mangyari ti future. Ti umay dito isango, ti kararag mo, may reveal ken ka ti future. Aglawag ken ka ti future. Amen? Okay. Holy Spirit, ti allow you nga mangi-reveal. No mariknaw the presence of God, no need to scream. Masapol nga riyaw kayo. Just receive it, enjoy it, allow the Holy Ghost to reveal your future. Amen. Amen. Katsaan lang nga youth, uray da kayo ngayon may tata. Mabalin nga tibiyag yu di pas. Kat nainanayon kayo ti worldly things. Worldliness. Pero tata, sabali kayo. Sabali ti destination niyo. Sabali ti turturungan niyo. The best. Dadi papapanan tayo. That's life. Amen? Makidangadang daw di pamati. Pero, chay life of Christ, ti ilaban tayo.